man. Được, nó cóอยู่ đâm ไม่ đâm mà gan tụ ไม่เนาะประมาณ đâm mà จอดานานเป็นยา mới đó Wait a minute. Who are you? đây là mặt nghe được hết อ้าย mà thế tin có gì thế này không โอเคโอเค giúp mày dân được kỹ go cho อะไรเดี๋ยว นี่โจ มาอยู่ A few moments later. Allah kamu telah getak Bapak Pongkuin pertanyaan tentang bab 5 apa sih itu? Kakek mah kalian setuaan Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Cong? Masuk. Beda apa, Cong? Kita nyoba dating. Demam. Oh, oh iya lah Cong, saya nggak mau keluar dari lingkungan pondok, jadi tinggal kuliner. Saya sampai akalan di ngoreng. Oke ya. Iya lah, angkat. Onetin deh. Oke. Himpon guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan baru izin. Go. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like A few moments later. Pak Man, yuk. Ba, demam dia kena muka sekali gitu. Wah, apa lo kan capek tuh mat pokoknya mat lah. Woi, itu ada sakit. Bangsat kau. Ini cocok. Kaki sising kesenko bila antara katu ku pakai tentang itu lah. Montuk juga ngaji cok. Montuk dia diizinatil jahli wani mardotillah. Orang si nyepre ke tengah tanah bermain kaku. Bani mas pitok ngaji ya. Pon juga cong ada jurusan mana cok. Udahlah. Sampai ulangi poteng ngerti? Oke. Ngulingi pode kaki bengkok dia ka tong gila.